Allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat pada malam hari ini, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mapamula capa aje letu capa gemek napa seha ipung la ta'ala napa japai gangkana irate weni masa pulona ulan Ramalang, malam yang terakhir bagi kami dengan Imam Tarwih ceramah pada malam hari ini. Jadi ibu dan bapak, sebelum juga saya lanjutkan ceramah saya, juga saya minta maaf kepada ibu dan bapak bersama Imam Tarwih. Jakam mana bu pak ke ceramaku ufasui foleku temuku ya suaraku macerama atau tersinggung tadampeng kakna sebenarnya deto je itu nang kau singgung ki idi milo tersinggung itu hadirin sidang jemaah. Jadi kero alena anak ta alam mubarak ufotongan ngiyak maka deka aku mapakiro papat tarawih namuje 40 rakang apalagi ku 20 nih maka desa ka rogi ki bu rogi ki iya ya ko mega yang kalian sekarang jangan jadi papat tarawih tapi arominala iya maka sekutan namon ruki male 20 na DJ gak lo mofi tato matu rokok nih mana kak sumanga pak bu pak itu kalbunya yang keluar beton na boleh kuatin na yang suara naro jaji ati tato yang kena sumanga pak mana ka mana seding papa terawih pas sepajangis apa lagi nak bansar pas sepajangis lagi inilah hadirin sedang jadi dari makuan naro mapamula capa aja letu capa gema melok dampeng laufa dari di manang kamana dosa aku kuidi ta dampeng kak itu. Kedua idi dosa tan loka kuyak degagah itu hadirin sajama. Mari kita lanjutkan hadirin sidang jamaah. Iya wani masa pulona nang jadi pada lona hadirin sidang jamaah bulu tupu mofi iya tupu mofi kuna rapi ni matu 10 5 wanina 10 tahun 5 puasa puncakna na yatu puncakna na ayamina rekona liwan ni matu 10 anang turun ni tunno pada makade pada lona bulu turun ni nonno ni jadi itu tofurewe tupu bansana menre kubulu kuna rapi di puncakna yase namelo nono hati-hati ladak tuh hati-hati ladak maka tani masa maka demage ni kana misangi ku buaki pada mutu ye puasa we hadirin sidang jamaah kuna liwan ni matu 10 naliwan ni puncana hati-hati lalo ni apa madu farufatu tawen nono boleh ku bulu angkat tahun nono denu lepusarewi de metona no la anu na sonyor meto man ya lena
betuan na ada ya na tak bulu na makal laku na liwan ni patengan na de na gaga puasa na pacak latu pacak kurang ya ru asna sonyora man yalena itu di saja mah ya mina reko fa ya rumah kami tu tahu maka teni masa na litutui betuan na ya ru puasa na nengi fa deni risaje makade irate mo baga mar ulan ramalaleng asana mondri matu iya. Apakah alena saleki idi ga saleni sedangkan maka kuang hadiri sejamaah kan dia agak miseng maka dia Allah taala ko korangi wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut dia gaga sediru fatau miseng alena maka dia upaku mati itu jadi aja riwat tututan apa japak ki Allah taala anu ki akareso ki ritujunna akhirata apa dega gatau matu serumundrin pula ta'ala tan nasassi alena hadirin sidang. Bapak dan Ibu, mari kita lanjut. Ya rofarelona nabi ta'limeweng napi tu dua irampe. Aga ero ini lo nabi ta efuang pabeleka pole ribali bola iya de usi coco. Yang kedua onak subuewe efuang pabelaika pole ri anana madorakewe ri kedua itu fajajianna jadi iye nomor telu ibahas iye wanewe nelau nabi taripung la ta'ala aga yero makare nabi ta efuang tafabelaika pole ri makunrei madorakewe ri lakainna maga kagak kowe makundre madoraka kulakena koro mondri kagak degaga ko degaga dewu matappe magi hadir saja maaf apa biasa ya rumah kundre ye tapi tanya makundre ne kowe ngeratwe mabela iya magi toli nasengi alena de nama doraka kulakena contoh matandre ni bawa sorata idi makunre na laketa madoraka ki. Yang kedua madoraka ki kulaketa madari dini sengyale na taweng na tapu biasa mi asanna lakena rasa ke asanna lakena ti makademi ocak ke iya madoraka ki kulaketa itu hadirin saja mak. Yang ketiga madorakan nama kunre kulakena kona pandrewi nafalen ke bawan napa nasalai madorake kulakena itu hadirin saja mak. Maka dekade kulakena maka serak madorake kulakena tappa angka makun remate ya to natus taseh idi cedek madoraka siki cedek madoraka siki ibu pak tesengin ya roburane weng yondroi madoraka makadam itu idi makun re makadam itu tawe madoraka tu kumbolakemu madoraka ko tu kulakemu ko ibandingkan ngidosana buranewe aku benena lebih dua makare mage aku na fubene bawa mi anak na tahu edena kana rengi balanca tahu madosa yaitu kubu benena makare mage edena kana rengi balanca na ya rumah kunre asalang purana inikahi ikawingi nak na tahu mapamula capa aja letu capa gama tanggung jawab tamana na idi orwanewe na mega purane pura mak bene dena kana jampangi marengi balanca benena kani benena cakindra-kindrang itu hadir saja mak itu sih. Yang kedua itu ada saja mah denalengi balanca anakna langsung pungala ta'ala madosa ya tu idi makare he madosa kutumbok kulakemu madosa kutu kulakemu ya bawa kumila kita madosa tapi kuburane we denale balanca anakna denale balanca benena langsung pungala ta'ala madosa itu bandingan nah hadirin sidang jamaah cuman ya rumah kunreye watunna tu hadirin sidang jamaah fangluta jibrilu pole cele kunaraka iya pole cele kunaraka nakada nabita siruntu inabita makare jibrilu tega ko pole makare jibrilu esro mula taala pole ka cele kuranaka makare aga na kuruise na pole ranaka megala da makare makunrai
aro makundrai berarti ro makundriro megalakde madosa aku lakena jadi wattuna melo duang panguluta Jibril bu pak magiro nabita tika kumondrina tuli makaming iya tuli makaming maka dia sahabae garona na fo nabita ti makada amin cedek maka si amin we katallu nabita maka amin nih garoneo mak bicara nabita suruh Allah taala we pangulut Jibrilu maka to bang ada sajamaah maka to balaper gangkana ya roh hadiri sedang jamaah ya nih tuline lau Jibrilu aga nafo fuang ajalalo mutarimai pakasianna sempajanna pareloduanna nomor sedi tau madora kewe rika dua itu wajajianna maka Nabi tak amin betul na tarime puang yang kedua maka si Jibrilu puang ajalalo mutarimai pareloduanna ibadana sinina sampajanna ibadana pareloduanna makundre angkewe madoraka kulakena maka si Nabi tak amin tarime puang agar jadi ini ibu dan bapak yang ketiga maka si Banglut Jibrilu puang ajalalo mutarimai pareloduanna ibadana sampajanna puasana tau angkewe dena melo mak dampengengi padanna rufatau itelu maka si Nabi tak amin. Jadi ibu dan bapak, ibu tadampeng kana aja lalu kesita madura ke kulak kita makre magai ini bu ya kita orang ibu lise rana ka amani makre magi gana je itu ya roh hadirin sidang jamaah buranewe napitu makada fungala ta'ala kwa korange wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ya ro buranewe parenta pole ri fungala ta'ala abene ko rigong kamu supaya litaskunu ilaiha supaya tenako jadi ibu ya mitu nak bene orwanewe apa sapa ketenangan yang kedua buranewe sapai penghormatan hormatilah suaminya hormatilah kita nah sabak magai itu buranewe apa ya mitu nak bene sapa ketenangan ya naro maka dewe hadirin sidang jamaah wadiki mala contoh aku pangulut tahalijah ini makundre alaki contoh ku pangulut tahalijah magai coba gare mita ibu pak bu pangulut tahalijah aku loi yang ngerato pangulut tahalijah janda kedua ni fubene ku nabita yang kedua macua tofi na nabita 15 tahun ketiga detopa na cantik pangulut tahalijah magi iya ronabita nakada iya kodena masengereng halijah dena gaga makundre masengereng rilebo nalino batena senga ipangulut tahalijah nakoloje fikiriki apa annang anak nabita ku pangulut tahalijah dua anak yolona pangulut tahalijah jadi eka arwa mimana pangulut tahalijah na arwa fulo asana annap pulona petu tahun umuruna macuala dak nih hadis saja mak eka arwa mimana macua tofi na nabita 15 tahun de tofa na cantik magina senga la da inabita benena awi kira-kira ibu aganna isenga pangulut tahalijah nomor sedi isenga kang pangulut tahalijah malalangi wanewe na angka nabita pole na turungi wahyu ku gohira gilitin ro pangulut tahalijah neng kalinga sepak sandalakna nabita mataruto kolengeng nainapa lari mesu natimpa ipintuewe
Wattunna natimpa pintu panglutta Halija makade nabi tak dakhilini kalemurika Halija kalemurika macakke katu majatu papena diku jayero panglutta Halija nambing ambit tama letu kule urengeng nafaleu panglutta Halija paleu parapa ulunna nabi tak kwang kalungenge. Nah, dena mitta hadirin sidang jamaah lewuna nabita narasakannya manya-manya merukapa nasedih perasaanna tokong ngilo macaritangi panglutta Halija apa tadi yang terjadi di sana itandra ulunna ku panglutta Halija aga ifodangi makare panglutta Halija hendi nabita ya kadendi ku panglutta Halija hendi aja na jolo tatokong manyama pipa penit dita makasipi napaki baja pi atindro ni jolo napaka tacaritang baja pi tacaritaka ya ro ayo panglutta Halija makadendi makai maco meto panglutta Halija daripada nabita jadi ibu akongka laketa macuaki na laketa wadi matota dobolo akada bawa ni hendi daing itu bu atau iya nih magi roh hadirin sidang jamaah ni sehingga jadi ibu dan bapak ibu tiseng ibu nah makade aku loki mala contohna panglutta Halija tanya tu acantikanna makun raya ni senga tanya tu alolonganna makun raya ni senga aganna vale atinna hadirin sidang jamaah atinna isenga makade mageng jajeri di makun raya nasaba palemba panglutta Halija makan jalak de atinna ya koma bicara ku nabita idi anuta surona fungla taala jokani aro kasinna batena makoro kuna falena kenginandre nabita dinang kana salewi tudam maderiwi pak katotu makundrai na falena ke bawalaken napa na salai makundre mapandre coki na falena coki mi tu falena kenapa isalai coba kare detu maka dewe ifo jila dak takut kumandre to tuda kutude magai papa kalap diri sesena oro wanita alle biningenge iya na valena ka bawa na panasale iya napa na gorela ke na bapa na andre no kanu tu iya lo kaya joka korosapa siarange tege kio bulana tahu sapa siarang aga na runtu anakna bali bolana tulina jaga mi tujana na bali bolana na leso ina bodani lakena na salak babana maka dame maka agam makna na saaro anakna bali bolewe nasang ufarati kami to nasa wi na farati kami to maka magi nasang talung ngesoni wi tuling ka jampu tuli tasele-sele tak panjampu na piro sema nasang nondro masikola idi nasa kamatona ta masikola ko sema dito gaga jampu aro aleno nasang italungason ni nasang tolitas sile panjampuna iaro na bali bolana maputi ni cantik ni macan ni jadi mega jek ke jampu ijo kama ma diskusi deto mangka di jampu agama ni nasanda angka matu idi nata nasang masih kalau ko sema deto ga jampu fiku carana lo ka jampu anakna nala ni mabolo na kiru taruh ni je mabolo keru baca itu na pejabat ayo sepejabat penuh jarawak batu ni kalau jampu iya naruh tu dina jaga anak bali bolana masya Allah deka agak tina jaga itu jadi ibu dan bapak ini nor maka dewe bakasingi wirisesena alle biningat tak ibu panang nah karena kebanyakan itu makundreye madoraka aku lakenna nasaba ya naro koloki paling bapak panglutta Halija jadi ibu dan bapak tapi maka dewe ya norna maka apa kalebiki rilaketa sifat kalebiki sifat katauki sifat masing-masing nasaba yaitu ibu dan bapak ya roya senge agasana asifah masing-masing kebahagiaan maka sifat itu agama na tahu ibu pak maka sifat tu tak na tahu ko maka sifat tak na tahu
agar na hubungan ta'ala ko korangi qad aflahal mu'minun, agar roh bahagialah orang yang beriman hadirin sidang jamaah. Jelas asal makasih tapak na tahu makasih to ni sampajana bahagia tu kulakena, bahagia tu kubenena nasabak magai ya roh hadirin sidang jamaah. Maka dewi ketu biasa pepatah maka deh namuni mak bola awo ki mangata adea nandre si penyak doi, yang penting bahagia ki hadirin sidang jamaah. Jadi nomor dia tu kebahagiaan. Ya tona tu bahagia si keluarga ta insyaallah dalik tu manenungan napa nenungan pula taala di sisi ta. Jadi ini ibu dan bapak. Jadi aja lalu nang ke Makassar kolak kena. Napa ta paling nekengin apa ko nama ta pandre ta paling nekengin apa tudaki maderi. Iya, Pak kato tu makun re. Ya ko de pada pensiun lakena. Wah, makanya mau pajela ya ni wi. Iya, ko de pada pensiun lakena. Iya, aga na ho bapak na, leteni bapak na, mandre bapak na, kami tu si bawan. Sisan nama tu pensiun ni lakena na gorei mani lakena. Bapak na, lono je mandre kani rolena ti mapangoli-ngoli to ko je aga je. Purani aga ya. Maka dewe lakena makna. De na kata aku ka tu na de pensiun. Aja nang tuli mega baca mak botanan no. Wih, na modal lakin makar mabotana no, leu si lakin na kusadena, igesa ku lakin na ikabi ku lakin na tamu si lakin, aja na jamu tuli igesa ka bapak na makalalen usiti ku mugesa ka, ikuti lo mapa ku to, lo kabano ku rate abene ku kamakun rekoji ko, awi nasuru lakin mak bene, ibu, jalalo kasih tasur bapak na mak bene, namude tasur mak bene to, apalagi ku tasur bene, tambah ipi. Itu hadiri sidang jemaah. Jadi ibu walau ramwa tasur ma bene tabaratikan ina ya roko mamet cuy. Iya ko mamet cuy. Aku mabila mau patap pamet na jalalo tasur ma bene tongat tu. Iya mina reko mamet na sadana mani namet cuy. Suruh nih maka dia mani tu lo mau suruh puno mak. Itulah hadirin sidang jemaah Arisesena agak sana. Ini kekeluargaan. Jadi dari makuan na roh pakasing ibu pak nasaba itu asal lebih ningangi itu bu pak tanya tu bunga-bunga. Jadi ibu terakhir bu nang palembe pangulut tahalijah. Aga pasabaran ni senga ladda pangulut tahalijah aku na poncingi aga-aga na bitta natula iya liman na tabe surona wa ta'ala. Ia katumakun remate jama-jama to pa itu lo situla ala bawan ni aga silitula mapa ko to. Jadi ibu dan ya naroni senga lada ku nabi tang Muhammad sallam. Apa makana nabi tang ina dina masengereng halija de nagaga makun re masengereng akolino. De nagaga makun re masengereng akolino. Aganna bu isengereng ina panglut halija atinna makanja. Atinna makanja. Magi. De nang kenapa silengeng. Jadi bu kuloki naga sena laketa nasenga aja lalo ta pasilengengi keluarga tak si bawa keluarga na laketa apa katoto makun rema pasilenga mema je manasah matanrang aku keluarga na alena engka wi majami lo naje nampai liman na poli kuat denenge wi sapi saku etana napa ke sapi sengu dan ilada kisah dinapa ki ke sapi sen aban ini sapi sen anu ya ko menre ni bola sapi sen na furan mana istirahat ki sapi sen wala bar karve na lengang kalungang lewu ki sapi sen istirahat sapi sen lo imade sapi sen na petu bagola kasi sibata regu na ringi si jinna lena si sana matu si jinna lakena dena kana manya wanam mitai iya dena kana manya wanam mitai la ilaha illallah tolia rona iya tangasi keluarga na lakena tapa mata musuh si desi mana kaje kami matu tu makun re dewi sangi loki mak kada tokeru ibu bene tanya to apa magi aja nama kare keluarga na lakena na lakena padahal kuku hak desa makna nabi ta izana sarta ilaiha syaratka nareko mutanga ilakemu lakemu na jolo aja sana keluarga mutanga ilakemu cabiru ko aja mutuli cakiru apa ketung-ketung je makun rela ilaha illallah aku na tanga lakena dena cabiru tapi cakiru dewi sengi apalagi ku keluarga na lakena nengka ya rega na matuan na nengka sih
Akong matuanang ka na fatole lada matuanang nasa kasiro nene mo nasang fatole lada cuki nene mo nasang ko bapak na kasiro ambok nasang fatole lada nasang sisan na matole matuanat wanni winatole matuanat nasani mani harum putole tapag bora mani nasang aja na ko tina mangingino ti more kutu ko mamaresan ataruna nalora na mati matuanat kato ngato tumakunre mapakura di saja jadi ibu dan bapak dewi sengita na keluarga na laki nangka toli papa da buronco salah cuke munah toli tak bong kasih boloh la ilaha illallah katunga to makun remah poro tagi de gagak wewe siwah de gagak iye kumi wajo inilah hadir saja jadi ibu dan bapak ritujunna yewe agata sana cara mata subuh ini sambungin ni baca puri jadi napi telu irampe ki risisena yewe parelon na bita nomor telu F1 pabelaika pole rimakunrei ia madora kewe rilakena lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila itu wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.